uIsrael wachithwa babaleka kwaba yilowo nalowo etendeni lakhe kwaba khona ukuxeka okukhulu ngokuba kwawa kuIsrayeli abantu abayizinkulungwane ezingama30. Kwaphuma umuntu kaBenjamini empini wagijima waya eShilo ngalolo suku izingubo zakhe ziklebhukile enomhlabathi ekhanda. Haleluya. Lithi kaNkulunkulu kwenzekile balwa namaFilisti. Amen. uEli wayekhona njengomuntu omdala futhi oyi-elder. Haleluya. Amen. Lithi kaNkulunkulu balwa okokuqala banqotshwa ngamaFilisti. Amen. Baphinde bathi ngeke amaFilisti angasinqoba kanjani. Bavumelana bathongona silanda umphongolo kaNkulunkulu. Uma sihamba nomphongolo kungenzeka sikwazi ukuyinqoba lempi esiyakuyo. Amen. Lithi kaNkulunkulu kulempi kwakukhona amadodana kaEli. uEli yilo okwathi uHana mayisethola umntwana uSamuel wamhambisa ethempelini wakhuliswa nguEli. Amen. Lithi kaNkulunkulu amadodana kaEli ayaqulula uNkulunkulu ayiqabalisa noNkulunkulu. Kukhona izinto amadodana kaEli ayezenza uNkulunkulu angayithandi. Amen. Ngala uEli ukhulisa uSamuel angamzali. Amen. Umkhulisa ngoNkulunkulu akhulise ngawo izingane zakhe. Amen. Lithi kaNkulunkulu amadodana kaEli ahamba mhlobuka uNkulunkulu. Amen. Lithi kaNkulunkulu ngelinye ilanga uSamuel emncane ehleze ethempelini noEli. Kwafika izwi lammemeza uSamuel that is Samuel. uSamuel wagijima waya kuEli wathi baba ngizwe ukuthi ungibizile. Aphendula uEli athi no angikubiza. Amen. Thizu kaNkulunkulu only to find ukuthi umuntu owayebiza uSamuel kwakunguNkulunkulu. So uEli yile ndoda eyayikwazi ukuthandaza ihlale noNkulunkulu kuze kube ngathi izwi lakhe uEli elikaNkulunkulu. Amen. Yini eyenza ukuthi uSamuel agijimele kuEli ebenebiza uNkulunkulu. Amen. Ukuhlala kwaEli noNkulunkulu kwamenza ukuthi uNkulunkulu noma esebiza uSamuel kube ngathi ubiza uEli. Amen. Okusho ukuthi impartation phezu kwempilo kaEli yayisivela kuNkulunkulu. Amen. Ngamanye amazwi wayesekwazi uNkulunkulu ukuprojecta ngevoice kaEli. Amen. Amadimoni ekwazi ukuprojecta ngabantu. Kodwa sithola ukuthi eBhayibhelini kukhona indoda ogama layo linguEli. Amen. uNkulunkulu ekwazi ukwehla project ngezwi layo. Amen. Hallelujah. Amen. Otherwise wayezomuza uSamuel ukuthi akusiyo uEli lo ngibizayo. Yes, Jesus. Leyo ndoda ke bazalwane kwahamba bayolwa empini. Yes. Amen. Ikhona lithi kaNkulunkulu wayesemdala vele. Amen. Vele uEli ukhulisa uSamuel wayesevele semdala namehlo akhe engasaboni kahle. Amen. Kwenzekile ke bahamba baye empini. Yes. Wengasakwazi ukuhamba aye empini. Yes. Kodwa lithi kaNkulunkulu akahlalisekanga wahamba ohlala kasemgwaqeni. Amen. Angazi noma waphuma uthi ingane wathi ngihambise kasemgwaqeni ngizwe ngathi khona into engahambi kahle ngisiza ukuyise kasemgwaqeni ukuze mabebuye empini ngikwazi ukusheshe ngizwe indaba ukuthi kwenzekeni empini. Amen. Wafika empini uIsrael kanti amaFilistina ayetsheliwe ukuthi yilwani ngathi niyafake namhlanje. Oh Jesus. Ngoba sebefike nomphongolo kaNkulunkulu wabo kuphelile ngathi. Phela lo uNkulunkulu wakwabhubhisa iGibhithe. Amen. Wayaziwa uNkulunkulu kaIsrayeli ukuthi mawulwa noIsrayeli ulwa nokugcina ngoba uNkulunkulu wakhe uyamlwela. Amen. Kodwa manje verse olifundile sizwa kuthiwa banqotshwa futhi. Amen. Baqala banqotshwa bengawuphethe umphongolo. Yes.
bawulanda umphongolo kaNkulunkulu Amen. beza nawe empini awuzange basebenzele Amen. ithizi kaNkulunkulu baphinde banqotshwa lokuphethe amafilistini aqede lapha uthatha umphongolo Amen. ahamba nabo Oh, Jesus. noNkulunkulu wavuma ukuthi uIsrael anqotshwe Amen. kuthiwa islaughter lelo langa abantu abafa babe more than 30,000 Hey, Jesus. bafa abehamba ngeenyawo ngikhuluma ngamaqhawe mina okwaziyo ukuthi mayiphuma yempini azofika qho Amen. Umphongolo kaNkulunkulu wathathwa. Amadodana omabili kaEli, uHofini noFinehasi, abulawa. amadodana kaEli omabili Amen. lo Eli lo obemhlonipha uNkulunkulu lo Eli lo obekwazi uNkulunkulu ehle ukuthi akhulume ngevoice yakhe Amen. ithi uNkulunkulu amadodana akhe afa Amen. ngoba emhlubukile uNkulunkulu Amen. qhubeke manje Kwaphuma umuntu kwaBenjamini empini wagijima waya eShilo. Ngalolo suku izingubo zakhe zihebhukile enomhlabathi ekhanda. zayikebhukile ingubo zendoda wawubona ukuthi akuna la qhamuka khona kwangadlala Amen. egcwele ngisho umhlabathi Amen. akekho uyazabona ukuthi abona lo la qhamuka khona kunzima la qhamuka khona thizi kaNkulunkulu kodwa yakwazi ukubaleka uNkulunkulu wayenzela umusa yaphunyuka yabaleka Amen. amen Ekufikeni kwakhe bheka uEli wayehleli esihlalweni sakhe ngaseceleni komgwaqo. ithizi kaNkulunkulu uEli umuntu kaNkulunkulu noma emdala engasaboni engasakwazi nokuhamba kahle kodwa wayehleli esihlalweni eceleni komgwaqo Amen. yayikhona lento ayimenza angahlaniseki uEli Amen. haleluya Amen. Ngokuba inhliziyo yakhe yayithuthumela ngomphongolo kaNkulunkulu. ngiyababona abasempini like uEli wayisho njalo ukuthi ngiyababona laba abahambile bayempini ngiyayibona izingane zami ezisempini kodwa ngiworried ngomphongolo Hey, Jesus. ngikhathazeke ngomphongolo kazi umphongolo kaNkulunkulu uphephile yini la ukhona Oh, Jesus. naye into yayimenza umuntu kaNkulunkulu ebudaleni bakhe aphume ehlale emgwaqeni Jesus. afuna indaba ukuyihlangabeza indaba yasempini Amen. Esengenile emzini lowo muntu wakubika wakhala umuzi wonke. Lapho uEli ezwa umsindo wokukhala wathi, uthini umsindo walokhu kumemeza na? noma wayengaboni uEli kodwa wawuzwa umsindo Amen. wabuza ukuthi kwani lokukhala kwenze njani Amen. haleluya Amen. Lowo muntu washesha waya wamtshela uEli. nagijima indoda yatshela uEli Amen. ukuthi kwenzakaleni Amen. Owaletha umbiko waphendula wathi, uIsrayeli ubalekile phambi kwamaFilisti. Kwakukhona ukubulawa okukhulu phakathi kwabantu. Amadodana akho omabili uHofini noFinehasi afile. Nomphongolo kaNkulunkulu uthathiwe. thizi kaNkulunkulu afika indoda yathula indaba ezibuhlungu Amen. yathi la ngiqhamuka khona bekunzima baba Amen. impi ibenkulu Amen. sigcine thina sesibaleka Amen. ukuze sisindise impilo zethu ngamaFilistini ayebhizi esiqoba ngenkemba Amen. elisti lokho bengitsheliwe kwaprofetha uSamuel wathi uNkulunkulu uthe uzokwehlisa ijudgment phezu kwabo Amen. lokho ngiyaunderstand uNkulunkulu vele uyathatha aphinde aphe ngiya-understand ukuthi okay bafile sekumele ngikwazi ukuphila nakho ukuthi abasekho Amen. iqhubeka indoda Amen. emva kuba kufa amadodana akho amabili isithi nomphongolo kaNkulunkulu uthatha Amen. verse 18 ma Wathi esephatha umphongolo kaNkulunkulu wawa nyovane esihlalweni sakhe ngaseceleni kwesango. Kwaphuma intamo yakhe wafa. lithi kaNkulunkulu kwafike wazimelela ehlalweni uEli uma kuthiwa kufe abantu empini Amen. waphinde wazimelela kuthiwe kufe izingane zakhe empini Amen. kodwa kwathi sekuthiwa